what's in kids very sin area right now. Sisapan entap usura wan mi persecution turong naraweke nerian riaf. What's in kids very sin sibu pan rong kapasan nim you sibu paretiwa you see aron nam non Jesus was Jesus Christ bu pasre kids serieri mi riaf. Oberravet ko de ferri. Wakit sisab tawari patorong narireri vi riaf. Esentri ruaravan Jesus Christ. Yesivi feranari. Or 1 Corinth chapter 5 verse 21. Christ esaboran tipis. Neferitats kota ferri puei ebot tipisiri tipisits. Versakun ne tipisiri tipisits. Nukarawate te warawe irapeges. Piper tipisira rabasveri silwari ferifan. Te won Jesus Christ war we rebels. Arabaset urusar ferifan. Hats tipis verisi. Jora rabasen nom. Tori arabasen norifan so. Arabaset iga tipisira rabasveri sin. Te won Jesus Christ war we rebels. Here first era. Veritats God aferi bu Jesus Christ. Ebore we said tipisiri. Tipisits go. Yea, and God able to get kids. We have better piper kids na Romans chapter 2 era. And God kiraki I am Maria Rabas are Rupuiki Xefer. You were able to aporosa kids and God kiraki. You were Charo sitting, Macharativa. Atori are where is he giving? Avio Bueki Xefer. A year seriats, Aranga Karabirisin. You were kun netibats kunugeri God, not known Araban Jesus Christ. Amen. Mariti God, Ren, and Gabas mi fakun amara. Do paraneri pare wakisid. Now puker Romans chapter 6 verse 23. Yebete apasa. Pun niwrin tipis mero. Ngayon God nifang marawasem muts non Christ Jesus at sawa. Praise the Lord. Niwrin tipis mero. Ngayon God nifang marawasem muts non Christ Jesus at sawa. Ewe irapegasin Jesus Christ ausun nge biris nefiren mero ngeri marawasem muts. He gave Jesus Christ say, "Mera whatever rapegas, you say rat spirits ngeri go." Where Jesus Christ apa sa pwe check ewayan ngeri ewasam. Ese patori ore an mergun at sawon Jesus Christ. You eat away where we rapegas. Omit se veri beto guys chef nebu butero. Nuburai wa isiri ewe youth. Ewo chene pe papatais. Na we siri. Ervi weiti wewen ewe rapeges muruk. Ese weiti. We watch also wari we ewe rapeges awsun nge piris ngeri got. Whatever ebera ora we rapeges veritats. Without era rapeges irat samon Jesus. Ese ora sam ngeri ewe got sam. Sipo fakutse rief wari forufan. Mera, you will know not a wicked. Ngepoki den God me uren ubers. God me eterikids. Ese mochen kids sipwe poutmwanino. Ngafen mochen kids sipwe ekieksefel. Baparaneri. Mapukel Petrus. Or Petrus chapter 3 verse 9. Or Petrus chapter 3 verse 9. Ewa sabon mira parat. Ewa sabon esap mang. Ne obolwete anpon usure coach ra eki. Puya basorot tam ngeri kevi. Esap mochen. Pue eben poutmwanino ngea ferwochen. Pue veiri sin repue eki sefer. Amen. Yei netiben God. Era afen mochen ngeki sverisin sipwe eki sefer. Si porong eki porosan nim at sabon
iwe neti bats ebwe sipwe eki eksefan sipwe kun seri tipis ne kun ngeri Jesus Christ. Amen. Sipwe kun seri vera ne kun ngeri barawe semuts non Jesus Christ. Ye met neti berat samon siaside non orua Petrus chapter 3 verse 9. Esap mochen. Esap mochen. Quote esap mochen ngasipa poutmwanino ngafen mochen medicine rabwe eki ekseven. Praise the Lord. Amen. Quote awachen ngeki medicine sipwe eki ekseven. Wewen ewe rabege sirikits chan rogi kerai ausun nge e piris ne viren mero ngeri barawe semuts no Jesus Christ. Igap we Jesus Christ is a furry wete we furry that's me wara we rabeges. Iwe kids si fakun chan arabas yosupa. Ne ma reiti ko khirare words. Me de we afen en nere mutare na Romans chapter 2. En God kirakirats irabete e mweri arabas arabu yek sefer. Ngaiwa aporosa e porosa nim ngirikebi. Iwe abi charo sitting. Kapasen God e bwe mweri kebi. En God kirakirats e bwe mweri kebi. Ngeri abi watchen subject abi e paragang kits vedesin. E bwe mweri kits at sibo watchen e kiek sefer. Amen. Praise the Lord. Iwe ikaburen ko bwe tiwa e nifang. God mi fang erikits no Jesus Christ. Maray di God. Praise the Lord. Ferito. Ikabu ko bwe tiwa ko bwe fakun nuku rerusan neru ko mekiabu pun merukus Jesus iwe en ko bwe poutmwanino. Iwe ko bwe fakun tiwa iwe maray di God.